Ya bambolo chungani bikim ni kedene tokani ni sa sia motal toka mena wasi ni ngona birango ndo magital toka mena ndaya uongo ni sarava manda ke Vodafone Play ena mbongi nende bambolo chungani korbi pena ya rokoboli mbolo binaka na bode bina sia motal mena wasi ni ngona birango wale ni bina tal toka ni bikim ni weekend bukuni raki ndi ndala ko basa ni mbongi ni kuwa ndareza ni miri chuno da mare bina chuno mbula manda ulako mbolo bina matakali isa wale ni bina tene na kabini ndai. Temani suka nonton bengkarabi NBT FM sarava manda maina moniti kina vakrombuka maina walu nakaloko ena vimbongi ekoti ane vikemnia Vodafone catch the Vodafone vibe ya kona BT FM 92.2 FM kamidha ngai kachi vikenda ya nambongi vinaka nikua temani talitu na bukuni bengkarabi na bukuni ya uongo ni sarava manda kei Vodafone Play bambulo chunga ni vikemni kedha ni toka ni unisha matalitonga miongo ri na Facebook page ni VT FM na ngauna sarangango ubambulo chika ni ngori pena ya rokoboli ba kena bi mando lako mbulo bina matangali mbulo bina ka na minister bebuke ni tambana ni ba ko itukutuku alikimbia isa mbulo bina nro so siangona chunga ke text ngori wanu ni bina taltunga ni beki munrau ke mani totoro ni bengarabe na mbongo bina ka nikua ya na ronia do talanga ni kiri maraia lewa ni koro ni mbulo bina ka dola bina makarita arolu ni mbulo bina ka magini mangani na ngori Antonio Ramambuke imoni koso suba magini vitai bil arna yandra matangali nugdi kandile bumbulo binaka magini mangani na ngori otsusu obosekede na mbogini ndai wakina ve tamaisita lewa kerry nombulo binaka siamo me Queensland Australia sertara magini mikede ngani kina veira na leni korogor mainaka vika maina mosi pambimbi betina isita lewa kerry ana nimikemni sartumai o tamaisita leo kere na mbongi ni kuwa isa mosi na vei na numiongo mai vei tamaisita na numi tina isita liunga mai na vei na numi vei ira mai nakabika mai na mosi yange muri tako mai muri si mbuini nona baka utama na nona ilolo mai na live feed ni saravango si saravamanda ke Vodafone Play nge muri tako mai kinangori na baka bimbinga vei tina isita lewa kere. Mbule binaka matangali bina wale buda siya mataltunga masin na tina ifi mbule binaka tau hamenge na numitunga ni kinangori do siya muchung mai suka ni walo road mai nambua Bill Laiseni ando mbule binaka Bill Magun mbule binaka na wale buda siya mataltunga mai na wasini ngona bina ngoba kina bikimni na siya mataltunga ngor mai bono tani alikimbia kay text wale ni bina tani bikim raw ya weekend nga na leni bono ay nambong indinday na itakitaki nga may na buko ni program go ni sarapamanda when tuku mata ninda bui weekenda en bukuni sot-sotan ni Vodafone Dins en moni matango en quarter final ni Vodafone Dins wakina en non sot-sotan langa na Whitbix Ralube semi-finals en matango wa the rich na Rona Rara wa the rich may na Churchill Park wakina may na King Charles Park may Nandi Churchill Park may Lutoka wakina may Nandi en King Charles Park wikemni na turangan marama oni siya mengo na tuku mataninda buinga itaki may na sarapamanda kay Vodafone Play na mbongi binani kuwa waya nisa na siyanga chuko ni somi na nomu na sarapa na sota na ba ringori may bero may Nandi kay Lutoka sa siyanga ni aron ni nasoma na madongo ko nandola ndon masoma na stream ko warta ka to kaya tumana to kay weekend ya na madongo na siyanga chuko ni somi na kanga mo bgadora waya mo download tak ngangor na Vodafone Play toka to ngangori na mo Google Play Store se na mo Play Store ni iPhone o toka kina se na mo telefoni wiko yaki o toro toka na mbongi binaka ni ko ya ngana tuku may be Vodafone Play waya ni sana siya nga ni somi na buko ni kena sarabi na gito se na live feed may Churchill Park may Lutoka bakina na King Charles Park may Nandi na buko ni kena sarabi chuko na Vodafone Dins quarter final wakina na Whitbix Ralube semi final na madhaongo
na no motiko bono dhabanga no tukina ke no sindro ni ngole sombu ki nandi si lutoka ia bono dhabanga toka ki o toka mata ke no mu telefoni be ko ya kingori sa raunga na download taka na mu app ngori ni Vodafone Play saramo sarakina nangito era non dite ke kinga na ke di ko na bugni program ngona saramo manda ke Vodafone Play ni taki ni na download taka ra ni bito ko tukina be rin libenta na muoni madhaongo na VTFM Saraba. Ya sama cungan nanda bi bambula taki bambula cungan ningori ve bambula cungan ningori ve tamai sita oi senada tinai fim bule binaka mai suka ni valu road nambua bila isini ambule binaka bil magun bule binaka di maire bule binaka megena ni maniki de beroto de tina ni mai bunondina o tan tinai aisake ke eroto ke de nangone na vale buna loloma ke de be ko itaki ngonga o kirau na vei reivani o sera mbuli mbilindua ke yaonga o di maire na kana Burning West ngone ni delas bule binaka meng watulo the kaunialo bula re kere na sere isa tau bule binaka ngoi wele usabu na vale butau arau ni vale da mai no mubina numi ke baka kere sere ro ni bita mai na messenger ni VTFM like ta na page ni VTFM bita mai kina na mo kere ni bugni share gore taito wanga baka tong bule bina megena ni mangani kire be pola no na basa ngaro roti ko na bugni ko jo rai kanawa bule bina kan rombula ata mai wais bule bina kaneta na vale na se mo tsumai na bugni din tai pena ya rokoboli megena ni mangani kire orto na geng musundo butingori mai tunalia mai be kalisito mo sese jo waisele rokobali o saku mavi wa mimbinga be na mundo kachi o tamindri na bugni ko sala seni likumbai ni mbule binaka ngene ni mangani kire be ni koro na meka be na mitinga ni sala maraya lewa ni koro mbule binaka ngene ni mangani kina na matitimini na senior secondary school under 14 17 18 19 rabai tai wichiko na bukuni Vodafone Deans quarter finals na madhaongo usuni wila la balas mbule binaka sar tunga ni ngo ndi lomo road wila kirkere serenga ngori mege wote tunga bi rikit sar leni koro wile kandabu be na mitinga ni ngo o balas busoni wila la Chowana dhangi mbule binaka ngoi namba toko imalo maira wani binaka nangarabi tabi mbongi keiko isipano ni binaka ni matangali karlaini mbale inukula la isa mbule binaka OG isa nanu michuko binaka nanu michuko yani wono mbalabu inda kuiloro maloma vakaki na ya wakansila ve mbulebu mbusia urudhi tukana ondondi ke Josh malo vengarabi karlaini ai sabadi rolo matalanga dotala na be na mingo kemni turana maram we na numiti nga ni bono mbalabu details ta mai OG na no mo we na mingo sombo bombo tal to ngani ngori abe mere siana ula bole binaka ngoi mwani nuku nambukele bu mekandabu da ka ngona so se ngona Samueli Finau o Kemueli Bukiyono se ni bombinga be miss Bukiyono asena datine ifi ndumule binaka taw na minga ne ser tarbangori be bo mere ke ya Emeline Finau rau sa mchanga ningo isuku ni Valo Road nambua wasiti mbuto ni takali suka na isoro maisa vinavale butau na siamo talatunga mai nambongi ni kuwa nora mbole tawa mbole vinamigina ni mngani kina nila serengoro Edenville Peter Horace Jr. mbole vinakasa isa bina wale butaru baru ni bina chika yani anangara bita bisa mchika yani ngori Avatiu Valley rarotonga ene tuku keisa sabani ni bina teni bike mdo wa se pita bina wale bina sema taltonga menambungi nindai samuela vale lombu isa mbule binaka mai toko ukava banga lebuka wabalau raba kumbu na bunua chochi o post o tukaveli o neita momoto ni ke itatui walau maika tawaki bule binaka mgeni mganiki na veirato na namuni bubale waito bule buka balau bambinga veirato namuni basu itoni ya taibunga le tele bu indelana Rosana bule binaka mgeni mganiki na mai na hostel students ni BYSS na nanda preptiko na ka wara ini nguleda bi sakani nguleda bikina o ira na year 12 computer Augustine Agbenum bule binaka watching from Liberia West Africa isa. Thank you, Augustine, for tuning in and joining us this afternoon. Bill ngone lebu mbole binaka
Gana ni mga ni ambulasi ang ngay na kemba ilongani atobu I nakama kira na sera gon magibote itu ngay ni mata sose ang gon nango otukana tara tuakana tara o tabale pisi master Alekisa ke natambangon ni vitina yang boys bakatal ngakina orto na kuka mak bola tonga hai ay nitayanga checking bulu binaka mengene ni kina ni beach kwamba island resort kere ngana sere mengei boto itsinga be reto na sosya kona tiko na staff hall bo bibinga be reto no muni powerhouse ke reto na housekeeping en bongi ni ndai o nanda en Jimmy bulu binaka kabi sakatonga ngo sere ngata rapangori mengei botinga ni na CK, JK, Fiji Guest, mga bibinga bitimo. Mi kandoko, isang bule binaka, may zombati, tsawana tangi bule binaka, o Becky D, bule binaka night, ro binaka na live, serengori, miyong bay numito nga ikina. Isa, binawale bu Becky D, binawale na siya matalito nga may nambungin dinday, Tilavoni Gabi, bule binaka. Minanimani kina Choeli Kandabu, kay Ronnie Abukivia, na namundo siya matalito nga may nambungin dinday, Salakawa, warinaban dong bule binaka mengen ni mga nakoro tonia taibu ngalei na mbongin dindai wakina ba bule taltukan ko brown tea bule binaka o vesi wale bule binaka ni mga ikina nambula ni salo te koto e lawaki en vuku ni nona satambeta na yambaki rusul karo na singani kuwa wakina be rato na tezi no mafi koto sele wanga bada koto kei mose si koto wakina nei ndori si seni langa kali di maire mbulu binaka kena ni mangani kena bero na peite vini endele na besi o ko tau tambua ke tau chone ko lini sau wali ni bina tal tonga ni bikem do wena mbongin dindai ke lebi nangasa mbulu binaka mangina ni mangani kena sosial na mai numbu ni o tamai mboso tamai beki tamai yada tamai linda tamai big ke tamai India ai se ambule binaka mangina mangani kina ortuna sosya yang gona tingori mai na bubale mbure bazengu mai na yarmbale o Israeli lu ina kumbu malondai o kuku romba ta sepu o benos ke na bombinga ve enrato na tio mai tai o koto mere ya singa randini losana penisa stella bombinga ve ndrone bioti ni o mosi ke sala en bongin dindai lor sio wambongi junior mbula binaka ti do taringa na first mose se na kama mbula binaka se na wale butau na se muchuk mai ilaisa abo kulu mbula binaka mai na muo manita siri yo wana dhangi mbula binaka mingina ni mingani kina under 16 ni KVS na nondra wakai tabi na Singapore Roingo Heneliko Kape. Good evening from Lifu Loyalty Island in New Caledonia. Vinaka, God bless. Yes. Thank you for joining us this evening, Heneliko Kape. Thank you for liking VTFM and following our page too. Tinai Lydia mbulibina megena menikini rotona under 19 ni Ratona Bula College. May nandi lotun tina text mbulibina ka may Queensland Emerald Sertara megena menikina may Kenigam ve aliniata na Elisa ken nabubale Benzman mbulibina menikina ve kim dono sosya kono tangor milamba sa mere tiki nibono mbulibina ka mekandabu solo Andreu mbulibina megena menikina barongo chike ngor may nakasi Bill Kila Wekana mbulibina ka wakina be sema rayawa mbulibina ka tau raga ndola sere na Rokara Road men mengai kina bubal na rayawa ise bulu binaka ifere mi mbale ndokondroka ndo bulu megena ni manikina leni koro o welo tu na bantu o buka pa bibinga na bubale na bale ndokondroka mitumbu na watu wanga industrial bena na michungayani to Stefano Lumotu last move mode neni kaitonga bulu binaka megena ni manikina na sere na namuni tumbu ni St. Francis College be rotono ka sindibu lerto be sikutiku mai e buni sea tokai malo mai ra na itila junior sebenarnya bina boleh bina pengar rabi tu ngani rabi mba kita sengko na tungango kerendo la ser mengi na mengani kina ve sike nem gia nambili bombinga ve no mndonga se mai korsamoa liti sesena barabi boleh bina ka Maria maram boleh bina ka ni tameni silandi kai koe Ethel shoot boleh bina ka ni bina taltungan liti sesena barabi se boleh bina
nita tinanzi mbole binaka mengene mnekoro nambukanda mnakoro tumbu mera CMB bena ni minga i Sarwan Singh Street na Lee family kay na Turangatani family nani rayone mbole binaka berto na wale na Senitiri na Saint Teresa Sentriza a primary school embema na may nabosa kay beka blame mbole binaka mereketaki moji Joe D isabon ni binatal tungan meresiana ula bole binaka bule seninga be ya check up eti modi service merula ben po bibinga binonotu edgal o reali liba tiko ival limbula ngonga i moni nuku nambukile bakanda po bibinga be kemni isale mersiana ula wa banu ni binatal tungan ni be kemni riski vunuku mosi bole binaka bambola chunga ni ngori Raselis girls ni Chinatown nandi wanu binaka chunga yani ngoi ni apani langere wakila be maraya ne vongo ndumbule binaka maraya ne vongo sabani ni binatal tunga ni be kemni na mbongi jindai henda bukuni tabi ni ngarama chunga na wasi ni ngone binango o bambola taltunga lingori ve Joseph no lumatua anga iko kamalutu maime isa ndona lengale buso tsuko bona turango waisinia tambobo bona ni bina tene karabe mbongi ndai ngai kira kan dona shirgol botinga kileni korro i matisau nanda bonu wa era tarpa lo tutiko mai korro i na waiso membenga na mbongi bina kan ndai Joshua bumbaya ndombole binaka megeni mwanikina oira na kai na Sarawanga korro ngonga ve masa likutumbua mandi berri binaka na bingarabita bitiko tebita soro mbule binaka yanu malo imbila nga mainandi buati tale tawa dombule binaka magani maniki bikem dorba ka bitsinga ngori mai ni maniki na ngori be tungata ke tebita bate ke chokatama bate ke epeli vani bulobo reapi wa italia sere ngori magani bimbulo ba o minduwana magina ni kina ko kana moli ke Elijah Christian Masindilo wa bimbinga bi no mundro boy ko tako wise we indilo lo motel bi wise Joanna Kits mbole binaka ma Griffith New South Wales na mitalanga kina na matubale lot 2 Hooker subdivision na matubale na ketedai moji na udhi mbole binaka mata magina ni kina bimbi be kemdo na ka bi race kari sipi Joe ke Seini ke Maria gongai Hawks Bay mai New Zealand usare na kana sipi tiko banguri Moses naudhi abakina be ya Josefa siri mbale mbule binaka nani mnganikina abe bote ko asinate ke serema ke choana ke chao chindu sana limital tungani daba tala ke nanda ya wongo ni saraba manda ke Vodafone Play wana matai ni nabugoni ke narongo di nanda servo